8 چلیا 2026 بریانها به سالکی آنگو ده 8 چلیا 2025 ده جی 4 آلیم باکو روجلات سوری گل بری خدا بنداوات شیرینه نهاد چته کو با عقل کفنیکی یه 100 سالی یه دولت ترک تفدگرن و ایریشی تاقن شیخ مقصود اشرفیه دکن و چاغجی با آلیکاری دولت ترک کو قاشو هزا دیمین آن ناتویه ایریشی بنداوا تشرینه کربون جی 8 کانون 2024 و برخودانا شروان قصده و جی 8 چلیا 2025 و لگل برخواندانا لهنگانه یا گل باکور روجلات سوری چتین ترک شکستن. جی 6 مهیوه آنگو افسه روژن همان چته به همان مجیه کفنیکیه 100 سالیه ترک و جاری ایریشی حلبه تاقین شیخ مقصود و اشرفیه دکن. لور دبکو قصده تنبه لی همان روحی ویگلی و هزین اولکاریا هندورین آحلبه هنه. امید سالوگرا برخودانا بنداوا تشرینی بنداوا برخودانه بنداوا شهیدان بنداوا کردن جمرین مزنتر ده بحثا ایریشن چتین ترک و برخودانا دیروکیا تاخن شیخ مقصود و اشرفیه حلبه بکن برنامه اما دست بید که دوباره دنباش گودارو بینرین ما بریام درباسی نقاشان ببن روشا لحلبه ببن دست بید که دوسیه اک مهیه ام هفره لی تماشا بکن دولتی ترک عمل بس عرب تماشاوان المنجره که تنزاق کرده بالافرین بیمروف داگرکریا ترکیه در دورا بنداوا تشرینه بمباران دیگه خوینا شهیدا نکاره 1 ملی مورال ما بشکینه مورال ما خورد مادام شروان ما هنا و مورال ما جی و خورد ببین نه بتانگه تا نه توپه تا نه بابه تا درست نمایا یک جی چیروکن شورشا روژاوای کردستان باکو روجلات سوریه کو ناوی خود دیروکه دنویساند بنداوا تشرینی پشتی هلوشینا رژیما بحثه گل قوم درکتن و نخواستن کیفا گلی سوریه بگه سری به تایبت دولتا ترکا داگر کرد اج بنداوا تشرینیا کل با شوری کوبانیت که وده سپیکر به بالافر کشف جکین گران و چته آنیرشی بنداوی کرد بیرجی گفل تواهیا با کروروجلات سوریه دوار هنگی ترکیش خورد گوت فرصتش بواز خیالین خوین عثمانی پک بیرم چته این ویجی هر لسر مدیا دیجیتال دو گوتن ها ام کتن بنداوی و امی بری خوبدن باجارین دن جوان بکو اوقاس حسان ایرشی گلکی کب سالان ظلم و زورداری دیتیه بکن بینرین هیجان به چاواکو هون بینن دنده گربینه داگرکریا ترکیه دمکی دکو خلق امکانونا جزیره دکیشن بنداوا تشرینه داگرکریا ترکیه به بالافرین بیمرو در دورا بنداوی بگشتی به بالافرین شرق و بباراندکه نزانی بون وی راستی وی برخودانی وره و قارا چتین ویش انین برخودانی بلند ببن شربان و گل دورا بنداوی بون خلق اولادین وی خاقید بن عرض و سرعرد الهمبری هیزانی تویا دویمین لبرخودان دایک باف خشک براوزارو کن شروانان جی جبو پارسنا مافی خویر و آف و کهربه و پشتگیریه کاروان بکاروان بری خودان بنداوی جهر پیکاته اولو مذهبی سربدنا تشرینی بی یک دنگی گوتن بنداوام هیا کس نکار داگر بکه هنگی هر کس جوی برخودانی ماتمایی با 8 چله یعنی وکی ایرو کاروانی کش کانتونین فراتو جزیره بریدان بنداوی کاروانی گل راستی ارشین داگر کریه هات قربانی و بریندار چی بون لی ایرش و خراکر ناریل پیش جوان نبو کلم بتلیلی گوون دوسترانا ریویتیا خود سرلنگان دوام کرن گل روزانه دهاتن توپ باران کرن و بمب باران کرن به اصرار و به تردد تیکو شینا خبر دوام کرد پشتی 25 شهیدان و زیده دستود برینداران ناوی بنداوا شهیدان و بنداوا برخودانی لحات کرد خلک هرمی اندامین سازین سویل هنرمند و روزنامه‌وان بون هدف داگر کریه دروشمین امجمرین مزنترین و کس نکار روزنامه تاری بکه جبنداوا شهیدان اولاند دا پشتی برخودانی زیده صدروجی و دسپیکرنا پیواجوی آشتی و جواکا دموکراتیک ره پلانین دجمنی هوف شکستن
پنجگلان 2025 ریوبریا خسریا دموکراتیکا باکرو رجلاتی سوریه لسر بنداوی مزگینی دا گلی خو ریوبری بداخویان یکی گوت اف برخدانا کوزیده صدروجی بسکن و فدکاری دوام کرد دپاراستنا خاک و دستکفتیان ده بسر کد بنداوا تشرینه شاهدیه افسانیاتی کوشینیا کچو خورتین خواه رو پلک زیرین دی دیروکا شورشی و برخدانی ده نویسان ام توپ و طیاره ویدا گرکری ناترسن و ام اخو آبا خو بپارزن و ام ویدا گرکری جوالاتی خو بشی بقوی به برخدانی دستانی لهنگی الهمبری آمورا شرنویسان دو اثبات کرکو گلی باکرو رجلاتی سوری جیانک بیرومت و نازاد قبول ناکن و آمدنک و حیان فسخویا داوی هبونا خواب بخارزن دولتا ترکا دا گرکرنها جید خوازه را دو سکنا برخودی را گلی هریمی بشکینه و جاری جید خوازه دستاخن شیخ مقصود و اشرفیین حلبی تبلی هویه درخه دروجن چتین گریدای دولتا ترکین بناوی عمشاد حمزات سلطان مراد و نور الدین الزنگی به سروبری ریشی تاخن حلبی دکن همان برخدانی الهر دو تاخان جی تکرن قلب حمو پیک هاتین خوب سکنا خوی ریشین دجمن تک دبن الاستوديو اكاديميسيان اثر احمد بمرايه وبخيراتن بخير هاتنا بس هر وهاد كرديار دري اندام ناوند روجوالي كورين استراتيجي عمود توليد بونج بخيراتن بلدن باش سرچه و هر وا اكاديميسيان ابتسام الحسين ونجي بخيراتن جلكس باش سرچه هوالا سرم بودس بيبكن روشا داوي يا تاخان ونچاواد بينن لودري روشا داوي چي شخو دست بکی دم برخدان شی مقصود دم سلاف دکن و سلاف الحمو کسی گوانات چپری شردنه کود موزی شردنه و حتی گو یعنی سوندا گودان سوزا گودان حتی سرکفتینه ده اموی تفد برزداری نزیک دبن و همجی شهید ویده هم سرساقی جمالباتی وان دخوازن و شفای عاجل جبرین داره خواستن براستی برخدانا شیخ مقصود یعنی دا آسته که ده هم آستا هری لهنگی هری بهتری یعنی میناک که جدیرو که یه که ایرو یعنی تاغک وقت تاغک که دو تاغ دهندری ده پارزگه ده بخوازن به ویرنگی به وی برخدانی ده چی تبیرم براستی یعنی وقت ده دوسیه جهات هات خویانی کرنجی هم پنگافات شیرنجی هم کوبانیات بیرم یعنی دما اریش گو سر کوبانی ده هر کس گو آنا گو دما گو تید فکرت بینه دینی بالا خواه دینی گو عین او کسی گو اریش دکرن او آلی گو سر ملیوان ده یعنی او به هیوتیا و به قریجیا گو اریش دکرن یعنی این طرز گو ایریج دکرن طرز داعشن او داعش بخوانجی یعنی او کومی گو آنا گو ایریج دکن جی یعنی هر چهار کوم جی دلیستیا ترولی دنجی یعنی بیجن حمزات و عمشات و هم بیجن نوردین الزنکی جی و حتی هم بیجن سلطان مراد جی یعنی اف کومی چته ناویوان بچه رنگی هاتی افاده کرن وکی ده هزین اولکاری هندورینا حل بیجی وکی ناو راگه هندن وک بناوی سلیمان شاه آنگو عمشاد سلطان مراد و حمزات و تفگران نوردین زفکی و جاره اوانا ده ناوا ارتشا شامه ده جی ناوی نو گرتنه ناوی وانی فرمی قاشو اید ناوا ارتشا عربی یا سوری ده یا وجوکی فرقایا شیستو دو دیامین فرقایا هفته و دیامین فرقایا هفته و ششا فرقایا حشته يعني افجمرة چی افاده کن براستی يعني اف رسميتها گو اف سیوانا رسمیت ده یعنی دانینا سیوانا رسمیت ده جوان کومی چتا ده براستی ده اف جی جیل پرسینی یعنی جی فکراندنی یعنی کومی چتا دسپیک ده اف کومانا درباسی ارتشا سوری بون یعنی براستی و چغیر جی گمانیه بون یعنی چی محطانا جی ام بیجن قصدی
او باوریک نکاری بدایا چکی خو دینه و به وی رنگ گو میناکا گو بر آوی چی بو ساحل چی بو یا جنبیج میناکا سویدا چی بو اجبر اف عین اف کومی گو آنا شردکن او کومانا لیتن سیوان یعنی ناف هاتین گوتن ایدن جمار هاتی سر لی اما ذهنیت آوان براستی رادیکالی یا نجات پرستی یا بهتری یا دوجی آرمانجو و درجی مروباتیه نه دیجی تنی کردایی هنگه کس وینی قاشیتی که تبیشید تدی اف جهف جدانه تنی انا کومی گریدای دولتا ترکن لی بوی رنگی ifade کرناوی بوی رنگی داخوانی کودایه ایدی اف جدا کرن پر لهوا نامینه پر جدا کرنه که پوچ نامینه یعنی بناوی حکومت شامه اف ایرشته پیش خستن مروت کاری دی اما چی بیجم ما مسته یعنی تنی یعنی بیوانا یا گوهاتی بین اسکرین سیوانا نماگو لیما که سیوان که دستور و سیوان و که گیان شام شلو بچرنگی گیا شامی که ایرو ام بیجن جولان یا حکومتا ایرو یا دمکی یا وگوهزی دمکی ایرو گل شامیه یعنی کسی گو اوگیان دی نفس وان ایرو هاتن سیوان لسری یعنی ترکی yani bejin beteri Türkil duanın yani aynı o şahı medizil kubane be çrengi wan derbas yendire kubane edken ayvan çeta derbas yendire kubane edkenci o erij diken de aynı duak ana de derbas buna wan jendire arteşa Suriye'de ve Sivana nuh Türkiye idin ve de Suriye'de resmiyet edildi bingayede jber khawnu khayalat Türkago idin Halep'e desxin yani despeke de erişat despeke de dama de bin siya o Sivana go idin دجی دستلداریا شامینه حکومتا بحث حکومتا اسد دما گوچو یعنی مدیت دسپیک د حلب هدف گرتن جی حلب جی مدیت بو بشرنگی حلب آلا خو دما گو سر کلاه داتینن بشرنگی داتینن ترکی خون و خیال خوی بری ای میثاق المللی نخوازم جی بینه جبو بیاوی اف کومانا یگو حتی آناجی بناف د بیجن فرقه گریدای به ارتش سوری دلی اما بنگاه خود ذهنیت خود گریدان خود ایدئولوژی به ترکی گریدان میته ترکی گریدان سروکی وان جولانیه قاشو سروکی حکومتی و سروکی دولت کی جد بینه تو داخو یعنی جه تنیه اون ویب چه وگریدن شخوف جی گمانه نه تنه یعنی هر کسی گوانا سوری انا تشتی گو انا تشتکی تنه دی به مرود و هجده آلیده ده هدفی اساسی هبون ایریش سر شیخ مقصود و سر تاغی کردادی یک جی یعنی مدیت هفدیتنا گود اورتا اسرائیل چه بو و دو اورتا سروک یه وزارتا دروی یا حقان فیدانی ترک چه بو و ده هندرج لباریس چه بو و بیترجی گریدانا واشنطن و جولانی بو نه جولانی وش جولانی نخیانی بلی اما حکومتا شامی بو و گوهز بو حکومتا و گوهز بو لا نخیایی حتانا او نلوید بو عندها شیبانی لویده بو شیبانی لویده یه وزارت دروه یا سوری وزارت دروه یا اسرائیلی وزارت دروه یا امریکایی اوش خو لهندری باریسه ده ده عین وقت ده دما جو شغد حطانا نات خياني كرين وجولاني جي دما نقشه جولاني جهاد گور نقشه سوري ده گو جولانه نات و هاترا گاندن ده حمود ازگه را گاندن ده گو ایدن اتفاقیک او لکاریجی ایدن جی هر تشی ده بگو او اتفاق گو دخص اسرائیل گو بگی جی گو جولاني بدسخه ایدن جبو خاطر گو سوریج بیر بکن بچرنگی و بجیدن او بخوازه ایدن پلان کشیه که پلان گوسر وقت قصده بکه هدفش بو عادی هندری سوری جی گوشبیر بکن جبر یعنی و مسئله ولات پاریزی بچنگی جم هناك عربا جايه هم بيجن جم بكاتيه سوريا هي خاكا سوري اوجد برنگه كيدنيزين او ولات پاریزیا گود خوازن گو سور ببینن نخوازن گو پرچاک شهر ده يجي ام بيجن هرج تركي رجم هرج اسرائيلي هر ده بريج بو بيا مديد به پلانا گو انا ده ويد ميد به ويرنگي ده ev erişe qirêjî bi ser Şeyx Maqsudê de û bi tanga yani şêwazê êrişê de ne şêwazekî got şerekî em bêjin yani tenê ji bo wek dibêjin ji bo istiqrarê ji bo aştiyê ji bo em dixwazin em wek aramiyetê xin herêmê de yani dûrî bangawaziya wan dûrî jî ew got tiştê got dibêjin li ji derve de dema got bi tanga de yani bi hewqa 6 heftê tangê zirxî got êriş bikin û bêrî bi hezara ji komê çete ji van çetê got ana
معانی سر زمان گو هریش بکن و به هویتی و هر تشتیجی یعنی وی ملت سیویل بتایبت سیویل هدف بگیرن جبو قوم کجی یک جش بو جنوسیتش بو هر کسی گوشتاقی خو او تغییر دموغرافی گورتنا دموغرافی گو دندری تاقی کردا یک بنگها یعنی او اساس وان جوردن وک دیروکا هرمت گوهرتن یعنی حلب جبرت بکاتی حلب کرد ارمنی عرب یعنی عین نقشه سوریه دخوازن یعنی وک ایرو بیجن گه کرد السوری وك جو هناك روشن بيريوان مخابن جو در كيفن جو بين كرد هندكن انا جد خوازن يا تنن يا سرستدي حفتن يا كيمن يا زاچن د خوازن عيد حلبج بكرد تنن يعني افتاغي جو بتريج دسبيكا د ريش جول سر هرمي د وج دسبيكا شورشا سوري د گو کاریبون تاغی خو بپارازن کاری ببانا هیلینا کوچبرا یه گوش هر دوری گوهاتن گو اید دخواستن وقت آرامیه که هندری وان تقد براسی او خونو خیالا وان چتایا دخوازن و نقشه یعنی وقت مینا که بدن ام چی کارن کرداج بردخن ام کارن هسدیجی قصدیجی ام کارن ایدن تنه بکن یعنی وقت نموناک بود نفس وقت مگو آرمان جوان اساسی باله بکشینن سر چه باله بکشینن یعنی بالا جولانی گوت آنی سر زمان جولان اجبیر بکن او فروتنا یا جولان اجبیر بکن هر جاجی گوش بیر کن جبر انا هر کس دپرسه کا جولان ایدن هاو کس دپرسه یعنی کسک ناپرس ایدن کس ام ایدن شر دفکرن ام شر شیخ مقصود فکر ام شر ام کسایت خوی سیویل گول ودت گو برین و ایش و آزار گو دبینن گو ایرو گو او قطبنا آوی قطبنا انرژی کاربی ام بین قطبنا يعني هر ما في مربيتي درمانا لزخت حتى يقول لزانينجها دخل دبستانا دخل نزاروكا دخل لحر دفري دخل ويتر سيتين ويقرجيا خوتين ندرين اف يشيك براسي دبيش دبي مجارك نقاش دزغي راغاندي ودبين حموك انا سر شيخ مقصودين دزغي على يجاني قشتي كده انا دزغي هر كسي جونا نجبير كري انا باش اول كردياج برسم اون روشا داوية هر دو تاخان بچه آوایی دبینن روش بر به کوفه چه هر دو تاخان بله سلام برش همو تماشاگران روناهی تیوی را سلام گرم جبر خاطر شیخ مقصود اشرفیه همو لهنگن گو ایرو دیرو که دنه بسینم براستی جبر روشا اشرفیه و شیخ مقصود لگوری شوباندن حتی دم آناجی برخدانیه که پرمزن تیه مشاندن جبر اف برخدانی نه تنی وقت دبر و گلمه کرد اشرفیه و شیخ مقصوده براستی اف برگری دبر پیشروش سوریه بگشتی ده دبر ملت سوریه بگشتی ده یعنی شرط نابرا نابندی اون نابندی بونه ده شرط نابرا دموکراسی و تاریه آب که گروپ چته گود شامل دادم جبر اولو تشته گویی رو لشی بله کلام که نملو گودارن بله جبر روشا گفتید بین براستی ایرو تشته گل اشرفی و شیخ مقصود چه دبه برونیه که کس نوندتوی چه بویه رونیه که کس هیزن نوندتوی هاتیه داین لدری نامده و دمکی به جبر خود اوی رشایان نایه کرن جبر حکومت شامی براستی جولانی خو پرساوشی انا وش میباجی کرد که جولانی لکویه ام دزانه جدما هاتنا جولانی جبو شامی و ام ذکرنا پیمانا ده اداره گلک جاران دولتا ترکیه جولانی خواستی گو ایریشی باکر و جلاتی سوریه بکه ایریشی ردبریا خسر بکه لی جولانی وقت پیشگیریه که عربی جره هبو بر به امریکا بر به اسرائیل بدچو دخواست نگه خود سوریه ده ماینده بکه نکاری گو ایریشی رابانا هزا خوشی تیر ندید جبر اولو جولانی واندابونا ویندش خبر بهاتیه ده نرینا مده جولانی یا هاتیه راباندن یا هاتیه دبن رونشتنه که دبن دار زوره ده وقت بجه دبن جاواده یه جسر ساله وشون دجی نه داقیانی یک دایه ببونه یا سر ساله نه داقیانی یک دربار شرد دایه نه جوین لدار خستنه وندابویه پشتی وندابونا الجولانی هم دبینن گلک گشدان و پیشکتن چه بون بدوربونا جولانی را مدید جبینن لپاریس هات لدار کتن شخوا بریاوشی مدید شانده یا حیل سوریا دموکراتیک بره خدا بود شامه نکشن تا انجامه جبر بریار هاتو بوستن نش دولت ها ترکیه به تایبت گو پیمانا ده آدار نه امزه کرن کسی رونشتبون او انجام نهاتن گرتن پیمانا پاریس هات لدار خستن رونشتنا اسرائیل و شانده یا آد سوریه شخوا دوی جبینا آ پاریسی دجی حکام فیدنوک وزیر کار دربه آماده بود لپاریسه اف نش خبر به هاتیه دشتی لپاریسه هاتیه کرن او مرجن گو اسرائیل جه حکومت سوریه دخواست نگو حکومت سوریه پجراندیه حکام فیدان پجراندی دولت ترکیه پجراندیه لهمبر وی
ve çi Türkiye bistine Nerina medejber ne kare şereki lehimber Bakur Rojelat Suriye bede meşandın Roniye ke kes demeki dahi hati estendin Jaliye Amerika'da jaliye ke ve be demekiye Jibo Şeyh Maksudu Eşrefiye Jiber dema şameket Medi Seroke Amerika jigot Erdoğan geleki zireke u hükümeta Suriye xti bin desti koda Erdoğan dixwaze Heleb cihê Kurda tê de tune be Heleb cihê hêzdariya wî be ew roniya demekî stendiye eger bi ser keve bi ser ket eger bi ser nekeve ew weke bêjê rola wî bi dawî dibe tiştê ku li hember peymana Parîsê daniye wek hat stendin ji ber wilo berxwedana Şêx Mexsûd berxwedaneke dîrokê dinivîsîne îro Na ez dixwazim vê bipirsim berê hûn ciyê ku hûn tê demanin ha dewleta Türk yekser van komên ku name navê wan ji martin asayişê navê wan ragihand hêzên ewlekariya Hundirîna Helebê ragihand sermalperên fermî hatin ragihandin ev hatin tespît kirin û ev di komkujiyên berava Sûrî de li dijî Elebiyan ciyê xwe girtin dîsa di komkujiyên li Swêdayê li dijî Durziyan de ciyê xwe girtin ji ber wan ketin raporan beriya wan di êrişên li ser Helebê serêkanê girê spî de dîsa ev hatin bicîkirin di lîsteyê reş de lîsteyên wekî ê Brîtanyayê ê Amerîkayê dîsa netewên yekbûyî ev xistin lîsteyê xwe yani niha ev êrîş dikin bi alê Daişê êrîşî her du taxan dikin di vî warî de hûn helwestê van saziyên ku ev çete xistine nav lîsteyên xwe reş de hûn bi çi awayî dixwînin ev çi dibêjin na Belê rastî ji bo saziyên nav neteweyî û dewletên hê cîhanê bigiştî jî li cem wana ev tiştana tevî cihê bazaran e cihê berjewendiyan e Medîd Elcolanî 10 milyon dolar li ser serî dihata xwestin kesê ku cihê wî nîşan bide lê ew kesê terorist Medîd destê xwe xwest destê Trump de û li Siûdiyê rev dur rûniştin yanî siyaseteke bê exlaqî di aliyê asla navneteweyê tê ye meşandin meselê mirovatiyê meselê demokrasiyê meselê pêkhateyê û gelan tu wateya wê li cem banka sat tune ye yanî eger îro em dibêjin weke piştgiriya ku qesayîsteyê kirin mijara berjewendiyan e ew tev de dizanin ev grupana îro nava artêşa Sûriyê de ne kê ew qestin nava artêşa Sûriye yanû de ev grupana tev de terorin giş bi Türkiye destê xwe danî ser Sûriye piştî hatina Elcolanî ew firqeya şêst û di du û heftê û di du û heftê û şeş û heştê tev de jî çeteyên ku di lîsteya terorê de ne tev de ceza li ser wan hene lê tevî wilo evana çavê xwe digirin ji ber me anî ziman jî ana roniya kes dane Türkiye ne dane van grupan ev grupana tenê edawatin alav û amûrin bikartînin lê nerîna me de eger de Eşrefiya û Şêx Mexsûd e weke îro nûçeyên rastî jî hinek cihekê xweşiyê ye got berxwedêrên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê wan dişkînin wan dijdora taxan dûr dixînin eger bê demê de demeke Kurd et nerîna me de got hêzên me bi ser kevin di wê deverê de wê ev grupana jinû be wê werin cezakirin û hebe ev Türkiye jî serkeftina têkeve û bahsêdikine lêpirsîne çi ye tam çi ye ev bi serkeftin çi îfade dike yani ji bo deverek wek du taxan ji ber ku di nava ev çend mehan de medşeşê cotmeyê de ji tê bîravotîsa êrişek çêbû hatin şikandin piştî wê jî hatin şikandin di 22 kanûnê de lê êrişek sêyemînin ha di nav van çend mehan de ya ku hûn dibên serkeftin çi îfade dike yani rewşa wê dawî çi Belê rastî di 2023 de dema dewleta Tirkiye êrişên herî mezin birin li ser şervanên tevgera azadiyê li Başûrê Kurdistanê hingê jî me got weke Tirkiye şerê hebûn û nebûnê ji xwe re dibîne têkçûna Tirkiye di wan şera de ew neçar kir ku doza aştiyê bike têkeve diyalogê tevgera azadiyê re piştî bûyerên heftê Oktoberê jî îro jî rast e demên berê jî pevçûn çêbûn di Şêx Mexsûd Eşrefiyê de lê ewana tev de jî weke zextan dihate bikaranîn li ser hêzên Sûriya Demokratîk li ser rêveberiya xwe ser got xwedaxistina ji bo peymana dehê adarê pêk bînin lê şerê îro cuda ye ji her du şerên berê jî gelekî cuda ye ev şerê hebûn û nebûnê ye yanî çawa şerê hebûn nebûnê ye an Sûriyeke demokratîk e an jî Sûriyeke selefî ye Sûriyeke Ixwanil Muslimîn e Türkiye weke derfeta xwe ye dawî stendiye ev roniya kes jê re hatiye dayîn ya demekî weke derfeta dawî ji Tirkiye re ye ji ber Tirkiye Heleb weke wîlayeteke xwe dibîne tiştê asteng li pêşiya Tirkiye hebûna berxwedêrên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê ye wekî din çeteyên di Helebê de ew xwe alavên Tirkiye ne ji wan re te xema mezin tune ye ji ber wilo em dibêjin serkeftina Şêx Mexsûd û Eşrefiyê ne tenê serkeftina gelê Kurd e serkeftina tebaya gelê Sûriyê serkeftina welatparêziya di Sûriyê de ye
خواستنا سینور سوریه بخوایا یعنی داگرکرنا ترکیه دیشکناندن جبر رو ام بیشن اف سرکفتنه که دیروکیه اگر پیپوره شر ماین اونمانه یا ترکیه در پتا خواهی داویستن دیه پشتی وی شرید نری نامه ده و هزداریات ترکیه ده حلبت نمینه و آنجد سوریه ده وارشکناندن باش اول ابتسام از دخوازم جواجی پرسم هون روشا داویه یا هر دو تاخان به چه اوایی دخوینن اینو لگوری آگاهی داوی ایریشن پر دجوار هنه شخونجی دشوپین دنوا روجه ده جوسایی اف سه روج بوی اوایی به چکن گران ایریشی ولاتیان دکن به تانکا به بومبیان به درونان ایریش دکن به دیمنا جهاتن بلگه کرن شخوا مزگفت تیم بومبه کرن دبستان تیم بومبه کرن نخوشخانه تیم بومبه کرن جن زاروک پیرکال هر بشک جیواکی یعنی تن هدف کرن ده حاله هیده و هزن اولکاریا هندورن یه هر دو تاخان جنها برسوه دینه و نروش داویل هر دو تاخان چی دبینن؟ اف روش بر بکوه دچه؟ ایوارواش بو مهرانی وی بجدار بوده و جبو حمد تماشاوان قناة روناهی تیوی هر وها ام دوی روژی دجی هم سالوگارا شهادت هفال ساکینه ری هفالین وی شهیدین بنداوه تشرین اتکسایت هفال منیجا و تواهی شهیدین گول بنداوه شهید بون تواهی شهیدین گویی او ایرو چند روژا لهر دو تاخین شیخ مقصود و اشرفی شهید بونه همه که ام بمنداری ببیرتینین و راحتیا لازگین جبو همه برینداره ام دخوازه و سرساقی جبو مالباتی شهیده ام دخوازن براستی بکی هر دو حوالا باش یعنی سرزمان جی یعنی ایرو ام بجن اف چند روژا و ام نجاره کمینه جی بکدنه با خافتنه خدا تواهی میوانا گود جی یعنی اف چند جاره دوباره دبی شرین با هر دو تاخین گو کرد تیده نشتجه دبن جهلا چتین گردای دولت ترک با اف شرکی هوانا دوری پیوان مافی مروان دوری پیوان اخلاقی دوری پیوان انسانی گل سر وی گلیته مشاندن تا وی گو هفیمانه یک نیسان جهات بو چکرند نبرا ام بجن ريبابريا خوجهية هر دو تاخين شيخ مقصود وأشرفية وحكومة شامي جو يعني وكي أسايشيا ام بيجن كوميتا أولهية هندورين خواب بباريزي خواب بريبا ببين كاروباري خواب بكن وكي ام بيجن قريداي باريزقها حالة بيجي بأوايكي نورمال إذا قرك أبجين هاتبا كرن ليش برقو برجواندين دولة ترك هيا قو جارك دي خون وخيال أفاكنا دولة عثماني تشيبكي جارك ديسا أم بيجن نتني بلكي حالة بجبرقون ها سوري حمكي عايدي خود بيني قرداي خود بيني جبوناكي حالة بيجي بالدسريدة وكي ولاياتك خود بيني بلكي مهفانتي يعني باورن اف ایریش تنه گاوه که حلبیه جبرکو اره نقاشین به رنگی جانه ل ایریشین دولت ترکیه بريجي به رنگی پرچه نیزده بو پشتی حلبه گلو دیری نه و دور نه و جاری باشندن ای باکو روجلاتی می تمام کرد نتنه ایریش و درباسی باکو روجلات سوریا روجاوای کردستانی بی و اذا روش خطرتر جب بیرنگی جبر ایرو روش ام بيجن خلقي درزي لسويدا نما بيعبان إيريشا وفي سيستما يك نتو قبول دكي بر آبا سوري فيرنجي ده هندوري باريزجاه سوري بقشتي دجي نما بان سياستين ام بيجن يك نتو يك زمان يك باوري قبول دبكي جبر ويناكي اف سيستما قونها إيروتي مشاندن بردوامية سيستما بعث ياغو هاتي هلو شاندنا ودسر دزيدة ترجي ام بيجن إسلام راديكال إسلام السلفي دخوازن بیرنگی جی بدن مشاندن جبو ایناکی ایرو اف ایریش خطرترش همه ایریشین دی جبر گوی وی هوای درباسی آن وی خبر دی نابا همه دولت سوری بگشتی جی جبو ایناکی خطریا و ایناکی لسر بی آلیت مشاندن جبو ایناکی جی ام بزین چته گو نابن جدا خوکرنا همه وقتی کسکی گو کراسکی شخوکی کراسکی دل خوکی عینی ذهنیت عینی سیستم عینی ایدئولوژیا لی هر دمکی
ناب الخوا كريه وخدايا جوهراندن ونهاجي بناب ارتش سوري خبريبت بيلي تي ارتش بنا سوري نينش برغو هر يكي جي دولتك يا جي دبرك هاتيا خودي ناس نمك جدايك خودي ذهنيتك يا ليتني ايديولوجيك او ناكي كوم كرنا ايرو اف چتا گوهاتنه خوازن سوری بریبه ببین بشکریه دولت ترکی داگر کرد نگارن سوریه که نو آبا بکن سوریه که دموکراتی آبا بکن سوریه که ننابندی دیواری ده اون خودی درکتنا سوری دناوا سوری ده خودی درکتنا که بچه آوایی لبرخودانا حل بهایی اون بچه آوایی دو شوپینن با کل روجلات سوری لهر دوره رابونه کبو خودی درکتنا کبو سال سویدای معاف روش دید جدا و بچه آوایی شوپاند روشا خودی درکتنا لبرخودانا شیخ مقصود و اشرفیه لسوری دی چه آسیده راستا داستا هری جور دیم کارن ببیجن جبرگو جروجا گو اف ایریش لسر هر دو تاخن کردا لباجار حلبی هات مشاندن يعني دعيني شبيدا مديت حمي قل ده حمي باجار وباجاروكين روجاباي كرسان باكروج هاتا سوري دركتن كولانان دركتن رابارينان يعني عم بيجن بتوندي اف ايريش رخ نكرن هروها حتى روجا ايروجي اللي تباهي باجارا مش هاتن دارخستن عم بيجن داخياني هاتن داين هروها عم بيجن خلقي ما ايدر زي السويد يجي وكي بيجن بيشتغري اخوا جبو عم بيجن بيبر خدان وتكوشينا جو ايرو لتاخي الشيخ مقصود واشرفيه تيم مشاندن باويكي لهنجي براستي ببر خديريه كي بسر هلداركا جو بيها با ايرو بركي هاد جو تنجي بتيب زيرين درو بارين ديرو كده تين فيساندن جبو هناك يعني عم بيجن بتشوك مزن اختيار جان جن خورد هركس داكت نقادان ولهمبري في إيريشان أنبار إيريشان قوتين مشاندن أم بيجن هالوستي خوارا بركرن قبول كرن ناكن بتونديشن مزار دكن وبيقو منتني وكي أم بيجن مشكا ولو سمبوليك هاتي مشاندن ليه بهستي خوا بهيجان خوا بادعاء نقو وبشقرية حتى أم بيجن خلايا هري داوي يا سركفتني ام باوريا ما بهيا قوي بشقريا خو بدن هيزن خوا قالين قول ويدري البرخو ددن قالين قو افسجرة شارجرة برانبري كوجبري هاتنا برانبري تنكرني هاتنا برانبري قركرني هاتنا 2011 جعفرين وقندوارين وهاكي برب الشهبة جارك دي برب الشيخ مقصود جارك دي بصدان ایرو چند روزا کوچبری جور جارك دي چه بويا لدبرنديش بو خاطري ام بيجن اولكاري اخوا مسوغر بكن ل جارك دي جهه اشياء جهه ام بيجن خمگينيه يگو افغلي ما بصدي سالا نتني ام بيجن دباهر 15 شورش ده تموتن برانبري سيستمن حلاندن سيستمن قركرن سيستمن تنكرن سيستمن کوچبر کردن، تالان کردن، تجاوز کردن، لسر و تمشاندن. تبي جو وكي قال كرد بتايبتي ناس كردن، جو قال كي عشتيا يعني عشقي عشتية، عشقي وكهبية، بتجاري ناراج تشك برانبري كسي شرناكي تاني باراستنا روا با ام بيجن ما فكي روايا جو هركس كاربي باراستنا خو بكي جما في جو باراستنا خو برانبري چه ايريشتي شري جو لسر تكرن يعني باش انا قلت سرويجي بسكن الشر اللي مخاف الشر تموتم البردريه كردايه شر امان قلت سروي شر البردريه كردا نقاش بكن افروشك 6 سالي لسر كردات نا حواله اثر از خازم جواب برزم يعني اشكره يري شكل ديجي كردات مشاندن دي شخصي هر دو تاخاده وقال لك رخصتين كردا بفرنجي بناف كرن قالك پیشنگین کردا جی بفرنگی بناف کرن وکی ایریشک قرکرنا کردا بناف کرن ایریشک گوهرتنا دموگرافی بناف کرن دیسا لبشندن کردستان چالاکی چیبون لباکور کردستان بدهان باجار رابون سرپیا هیجی حتی نهاوی ساعتی جی لسرپیان لکولانانه لباشور کردستانی تا داخویانی هاتن دیگه لکوارده پیامی خوردان کو آمادن د پاراستنه د جی بگرن دوی واریده اوروپا دیسا گلک پلان سازی چالاکی و گلک چالاکی هاتن دارخستن هون خودی درکتنا کردان د چه آسیده دبینن لوی برخودانه جی اون کم دبینن جی اون زیاده دبینن هم چه اوایی دنرخینن لبرانبری ایریشین هیه
یعنی دخوازم بجم یعنی او پیشروجا یا سانی کرد دوزا کرد به گشتی پرسگریکا کرد یا گواد هر چار آلیه کردستانی ده شل باشور به شل باکر چل روجلات به و چل روجاوا به یعنی هر پرسگریکا کرد یکه جبر گو پرسگریکا کرد لهندری روجاوای کردستان ده یا گو بو وک میناکک جبو چارەسەریە ji her aliyê ji her şerperçe Kurdistanê de û ya got esas jî got wek bêrêzdarî got nêzîkî hem teelîmat û hem jî pêngava aşîtiyê û dîmokratiyê û ji vaka dîmokratî bû ya got dixwe di hundirê Rojavayê Kurdistanê de bi taybet xwe roja serokatiyê de got bike mînak ji rojhilata navîn giştî de û ji her çarperçe Kurdistanê de ser esasekî konfederalîk dîmokratî got her esas got çê bibe her çarperçe jî bi astekê hem mafê çandî hem mafê civakî hem mafê siyasî her mafî jî got destxin de aynı wextê jî de ew serkeftiyê destkeftiyê yê got şoreşa Rojavayê Kurdistanê de got dema bê parastin bi rastiyê bibe îdin mînak ji her çarperçek ji bo viyayê medîd jî hem ji alî yani wek atifî jî hem ji alî wek wijdanî jî yani Kurd giştî îdin nêzîkî bi rastî bi coşekî nêzik bûn bi ji ber her kesî digodît îdin Rojavayê Kurdistanê destskeftiya Rojavayê Kurdistanê de dema got ew got teade got li wan bê got nerserî şoreşa a Rojavayê Kurdistanê de de asta a broja a bratiya gela broja a netewa dîmokratîk ser esasê wê hat avekin ser esasê xeta sêyemîn ser esasê got bibe şirîkê yê serweriya û rêveberiya ya di hundirê pirçakî ji perçê Kurdistanê de bibe mînak ji bo vê her kesî xeter serxwedît got dema got di Rojavayê Kurdistanê de got ev şoreşî bi ser nekeve helbet ev proje li Bakur jî Kurdistanê jî û Rojhilatê Kurdistanê jî û li Başûrê Kurdistanê jî heta ana jî yani di hundirê Başûrê Kurdistanê ji ber bi xeterî heye ev xeteriyanê her kesî Kurd xwedî wijdan li her devê em bêjin ne tenê li her perçe Kurdistanê birêzdarî wekte anî mînak Bakurê Kurdistanê jî yani bi hezara bi 10,000 ew daketin hîna jî berdewam jî ev jî cêrêzdariyê jî ev yekrêziya refê Kurdî tîne ziman ev jî xeteriya got ser Kurda îdin yeke îdin ji ber dijmin yeke zihniyete dijmin zihniyeta got dixwaze mafê Kurda biçe û sîne çil li Rojavayê Kurdistanê be çil Bakurê Kurdistanê be çil Rojhilatê biçe li Rojava be yani giştî ew zihniyetê dixwaze wek Kurd wek insanekî bê maf wek insanekî kole jiyan bike û di hundirê Rojhilata navîn de tev got medî got şereşê Rebî'el Erebî got navê Rebî'el Erebî buhara Erebî got hatin xuyanîkirin medî jî kesekî ji wek projak û ceman tune bû jî medî hêdî jî yanî di vê bengavê di şerê jiyanê sêyemîn de Kurd îdin ew serweriya vî şerê dikin yani ji ber bu mafekî yani wek civak îdin xizde rola civakê îdin anî ziman hemberî ew zihniyeta kapitalizmi û zihniyeta Amedî jî ana ji xwe mamoste Kurdiyar jî ji xwe anî ziman ew zihniyeta destledariyê ya got naxwaze îdin civak got birûmet jiyan bike ew zagona napirse ji bo vê medît yani ev helwesta got her çarperçê Kurdistanê de û gişî heta jî rêzdarî li Ewropa û her cihanê giştî her Kurdekî bi namus îro li kolanayê îro piştgiriya ya Şeyx Maqsûd dike piştgiriya doza xwe dike piştgiriya mafê xwe dike piştgiriya rûmet û namusa xwe dike ji ber yeke doz yeke dijmin yeke û armanca her me tev de em bi aştî jiyan bikin em bi her kesî jiyan bikin em nabêjin yani em biraqe wek brengekî got ana dixwaze reş bibe doza Kurdî reş bibe û ew şervanê azadiyê yê ji bo rûmeta xwe şer dikin got dixwaze îdin tersî wê bênazkirin got wekî tîrolên yani dixwaze ev alema qirê jinekî ji wan destgehê ragihandinê bi taybet yê got ana jehrê dixwazin got wek wan nîşan bikin şervanê azadiyê yê got dixwaze rûmeta miletê xwe civatka xwe her nirxê civakê manewî maddî her nirxê esas got muqeddes got dixwaze jiyan bike wê biparêze dixwaze eyn wî
جی مقارنه بکه بیجه وقت توازی بیجه او جی وقت اف که کومه تندرا و یگو آنا گو شر دکن دخوازه عین و مفارقه بک یعنی به ویرنگی یعنی براستی جبو ویای مدید یعنی برینا کرد خوینا کرد یک برینا کرد یک براستی ای گو حرید آنا دخوازه و حتی دولت جهانی تف گوزانن زاگون گو آنا در دخنجی تف گو سر زاگون آنا مشی لگیان باوریه که گو هری ملت گو روجلاتا ناوین ده گو صاف بخوازه ایدم پیشنگیا بروژا که بکه او بروژه سر اساسی حتی کف برجواندیه یه اوروبا دیجی حتی امریکا دیجی حتی جهان گشتی که سر بروژا که هفبش جیانک هفبش جیانک کومینال جیانک سر اساسی که کنفدرالیات دموکراتیک و هر کس گو خبره و ببه ده نافوان ده اوجی برجواندی خود گو به پاریزم به ورنگی دما گو بنرنجی ما فی وانجی ده پاریز جبر او شرکتن یعنی تنیل او لواری آبوری ده پرسه لویده گو استقرار تنبه آشتی تنبه آبوریا وانجی دکه به خطره دی بر هر کس زانه بیجی یعنی گو دخوازن خون و خیال اجدر و گو دخوازن ندره کردستان دخوازن وان خیرا کردستان بمیجن دخوازن سر بن سروریا خود برنگی که آبوری دما گو آشتی انسان کرد یه گو یعنی وقت نورمال دخوازه جیان بکه آشتی جیان بکه برومت جیان بکه هلبت اویش تکه خطریه دی یعنی برا بارگه هیوانجی اوی تکه خطریه دی و هر کسی گوهاتیر ویده دید بن چه سیوانه ببه پارستنا ما فی مرا و برا بپارزه یعنی اما مخابن تشتی اساسی نتنی انا کرد مگو لی اما وجدان انسان روشنبیر و اکادمیسیان و بهتری آنا ناو ملت دنده یعنی ام خوازن در کevin رولی آنا ام خوازن در کevin جدر و دهندر سوری ده گلو ایل عشیره بچرنگی فکرین گلو اف نرخ عشیره قدسیت عشیره یا گو نرخ قدسیت بشرنگی دماد من سیوانا عشیره گرن درزیات کجن دما آنا گو دوید دید من سیوانا دین ده کانی اف کسیتی گو آنا اولید گرن بشرنگی به هلوسته که نشان بدن گرو وجدانی وان آنا نبیجو کرد وان پاراستیه حتی پیکاتی سوری کشی به تایبت او بشه روشنبیری بشه گو آنا خواد آستا زانستی و سیاستمند و پارتی و هر کس ایرو بسیاره یعنی هلوست هبون حوالا داز آنی سر زمان مثل سویدا درزیاب رزداریم ایرو هلوستاوان درکتن کولانا دو هلوستا خو نشان دان بر آویج یعنی به یعنی جبر اوجی بظلمی حسیان یعنی ظلم زورا گو آنا جبر حوالا گوتی یعنی مامس ابتسام جی گوت و مامس کردیار جی گوت براسی یعنی دما گو بینکوه اف بروژه بینکوه بروژه نتنی شیخ مقصود بروژه که شیخ مقصود و اشرفیه ده دما گو بینکوه او نناوندی بندکوه ایدن دی بین ناوندی دی یک آل یک زمان ایدن یک بریار یعنی ایدن هر کس جیش مافی خو ایدن تیزش بو بیاوی پاراستنا وک نرخی که اساسی سر ملی هر کسی سوریه ده وجدان ایرو گرک نزدیکات یوان باش از به همان چارچوبه جوالی کردیار جی پرسن بر داویا برنامه خوش و هم دچن هون به چه اواید بین نوالی کردیار یعنی د و روشا هیده د و پیواجو هیده ایریش بردام دکن یعنی ایریش برنگه که خوانه بردام دکن اف چتا دیروکا وان دیاره سوجه کو کرن دیاره یعنی نتشتکی نو دکن د حال هیده لبر چاوی دنیای اف پکتی و اف ایریش بردام دکن هیناجی اف سه روزن بردام دکن دوی ورده جبو پیشی لگرتنا و ون هلوستن هی بچاواید بنن چه پیوسته جبو کو پیشی لوی هویتی بگرتن پیشی لقرکنا بگرتن براستی پیشی ل جیانک دموکراتیک رومتا انسان بگرتن بله براستیش خواهد سید خوازیم وکم هلوستن کردستانی بینیم زمان براستی گله ما وقت بشه دما ام ذکرنا پیمانا سایکس بیکو اولوزان و تاسد سالی آویجی هر دم کاغتا کردی وکا کاغتا که اولهی دندری وان دولت دهاتا بکار آنین هزین نامنتویش خورد بکار دانیش با برجواندی خواه یعنی کرد نلیشتک بانین ای سرکه بون وکا نوا وان دولتا ده تم وکا تشتکی هندرین دهاتا نرین دروجا ایرو ده کرد جویلیست که درکتنه ایرو کرد بونه
لیستک وان یعنی نقشه روجهلات ناوین دوزاینکنا روجهلات ناوین به کردا و نه مشاندن جبر او دولتن هاتن چیکرن نما کار برجواندین هز ناو نتوی پیک بینن به وسته وره گوهرتن جبر ولو هلوستن کرداجی کرجی گهشتنا و ده گهشتنا هری مزن نما و کرده برینه ایرو هر چاپچه کردستان دزانه دیرو که ده هر 100 ساله کی جاره که درفتک ده اند جاره درفته اگر او درفت نه بکار آنین درفت درواز به پشتی بر خدان او قامزن دروج آبای کردستان ده بشن کردستان ده ایرو کرد گله کرد گهشتنه آستگه گو پیشنگتیا گو هرتنه دروجلات ناوین ده دکن نه تنه مافی خودستینن هر واجی گلان ده پارزن و آبای جه رومته گو ایرو ام دبینن تبایا گله سوریه بگمان هیگو دکاره با آزاد با آخبه دبیجن بلا قصد ما بپارزه بلا قصد ورده بريمه جبر دزانن چه پروژه که مروبی و دموکراسی ته مشادن جبر ولو هلوستا گله کردستانی براستی دبیج هلوستا آنا بلندر به هر قادم کردستانی ل اوروبا ل هر دره ببن قادم مشاو میتینگا و لبرخدان جبر براستی جی شر ایرو شر دیار کرنا پیشروجا توایا گله کرد دروجلات ناوین یانو ده گوته نقشه کرن اول خدانا گویرو ته مشاندن د شیخ مقصود و اشرفیه ده و بردوام بکه چاوا بردوام بکه نرینامه ده ما بحثا ایری شاکر هر روز به ایری شیوان زیاده تر ببه جبر وقت ما گوت رونیه که دمکی دایوان هر گودم آوان کرد به و ایری شیوان هوفتر ببه ایرو مدید به چاوا لشیخ مقصود و اشرفیه به همه شیوان زیاد چکان ایری شاتیه کرن دخوازن بخاپاندن گرج ور بالا بکن پروپاگاندا آسختکاریه دکن دبیجن یعنی نه ایلن گل در که اما تر ده خاپاندن تا ایرو ترکیه جی مداخله کریه به بالا فرن خوی به پیلوتی بیرقدار جبر اگر کاریبا و شرجی در باس کربانا لیج بولو ام بیجن هر روز به شر زیده تر ببه چقدر برخدانی هبه چقدر خوراگرتن هبه چقدر آستان نبدتوی ده پشگرتن هبه به تایبت گلمه مشا و متنگا نراوستیدن زخته لبان دولتا بکن یادشی جبو هزن سوریا دموکراتیک و هزن کردی بگشتیجی کسی شر داعش و ترور کریه 14 سالان زدی 10 سالان ده نابا بی گوهرنا دروشلاتا نابین ده هزن کردی بون چه پیشمرگل باشور کردستان چه هزن سوریا دموکراتیک جبر ولو جیهان بکشتی دینداره گلیمه دینداره وان شهیدایه پیوست زخت مزند سر وان چه ببین لبر ببرسیاری خواه بسکنن ایرو هم دبینن یکم جاره دولتا گو وکه هلوستک نشان دا بریتانیا بو بریتانیا اندازان تیم پیشگیری اخوان المسلمین و واکه ساکریه چما ایرو دبیشه اردوغانا کردیار ام بر داویه هاتن کرم کن بقدین گوتنی خو بله وقت داویه از بخوازن بشیم شی هلوست بان دولت اجی لوازه شبر وقت بجرونیه کس دمکی هاتیه چقا ام خاراگرن چقا برخدانی بکن ام سرکفتنا پیک بیم سرکفتن یا گلیمه براستی جدی سان بیجن افشار گل بگشتی نه پارتیه باشه کردیار دری اندام ناوند روجوالی کلین استراتژیک ام سپاسیات گم تل برنامه مبون و برسون برسیم سرچه هر وا اکادمیسیان ابتسام الحسین ام سپاسیات گم تل برنامه مبون و برسون برسیم گلک سپاس سرچه هر وا استودیو اکادمیسیان اثر احمد ام سپاسیات گم حتی بدری هاتن و برسون ام سپاسیات گم سرکفتنی جبر خود نقش مقصود خاص بله گودار بینرم میشتن داویا برنامه خو به ویا سرکفتنی